Robbie Fritz Morales, Felix Rafael Morales, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Jesse Rex Laksamana, Rica Isabel Yumol, Ciro Maverick Favela, Chelsea Favela, Michael Favela, Raymond Anthony Garcia and family, RGMT Apollo, RGMT Apollo, Irene Ramirez, Nicolas Ramirez, Leonor Yumol and family, Gregoria Andaya Jr., Alvin Yumol, Chil Suarez, Ivory Suarez, Sunday and Let Basilio and family, Ronald and Jamie Ann Pino and family, Rowena and Mark Nano, Suji and Raquel and Rogie Enriquez, Charity Budog and family, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Charity Budog and family, Ramon Arcilia, Ian Irese, Paraking Malagwang Kapaldanan dari Macbeth Torno, Edith Mercado, Gian Dinon Punsalan, Rafael Vin Sandana, Baby Suchanco, Ronaldo Raimundo Maribic, Raimundo Geraldine Adan Luz Navarro, Eileen Olano, Pamela Capuno, Madonna Torrijos, Melvin Cabrera, Carmelita Cabrera, Ronaldo Raimundo Maribic, Raimundo Nelson Dilara. Para aking safe travel da Diacero family, Ax Sidi Lapasaran. Pangaditala ring kaladwada Ribiki Manalili, Josefina Ricaport, Constancio, Escolastica, Jesus Rogelio, Ernesto, Pedro, Engineer, Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Agida Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregorio Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Toviera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Fatima Ong, Arlene Salva, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Newtok, Patrin Jonas de Guzman, Albert Passion, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Lorenzo Eso Mendoza, Ofelia Bonayog, Pedro Rubia, Maria Laurente, Oscar Federic, Roy Morales, Federico Navarro, Venancio Adan, Yolanda Adan, Eva Azahar, Alejandro Finpin, Lucila Finpin, Diosdado Ferez, Saturnino Carmelo, Eusebia Alianigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Fernando Muldog, Carleto Garcia, Beatriz Muldog, Ernesto Muldog, Rodominador Muldog, Irene Suchanco, Michael Suchanco, Manuel Suchanco, Vicente Jr., Vicente Sr., Pomeo Sr., Breston, Fred, Arturo, Philip, Virgilio, Filipinas Mercado, Boy Malyari, Romeo Mercado, Arnulfo Canlas, Edna Canlas, Rustica Canlas, Ernesto Cunanan, Rustica Calas, Ernesto Cunanan, Gloria Cunanan, Domingo Cunanan, Senior and Junior, Amando Cunanan, Enrico Cunanan, Carlito Garcia, Fernando Muldog, Henry Leasing, Amando Sarmiento, Arsenio Vacal, Patrocinio Garcia, Milanio Garcia, Rolando Garcia, Diosdado Clara Edmond, Rebecca Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy, Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino,
Bongdong ka, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Pakiusap po, ang lahat po ay inaanyayahang makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng malakas na pagsagot at sumabay sa pag-awit. Maraming salamat po. Ing magmisatam po ngeni Irreverend Father Nolasco Fernandez. Kristo, king bundok ning Kalbaryo, medea para kekanamu. Anting mamong kordero, medea bangetamo, luguna emonalo. Ingino medea sinublia mebie, ingino mabea kaya betaya pa, ingino medea sinubliang mebie, kaya betaya pa. Jesus yaing Paskwana, ing bayong balayana, king salami daon niya. Bayong biye ibat kaya, biening Diyos yang babiena, bedan apalanangga. Ingino etia sinubliang mebie, ingino mabia kaya betaya pa. Ingino media sinubliang mebie, kaya betaya pa. Yaing tunay tinape, yaing tunay inuman, king tao makapas mo. Ing manan minum kaya, dumanop alinaya, mea pangalanangga. Ing ginumedia sinubliang mebie, ing ginumabia kaya betaya pa. Ing ginumedia sinubliang mebie, kaya betaya pa. Hallelujah taya, ing kordero pedera, muli na mapera mo. Pera sana mabibye para king sarili, nung king Diyos sarang tao. Ingino metea sinubliang mebie, ingino mabia kaya betaya pa. Ingino metea sinubliang mebie, kaya betaya pa. Kilabyoning igpam, poning anak, ang poning banalay espiritu. Ingginong sinubling mebye, mantabi ke kayungan. Alane king kutkutan, uling sinubliyang mebye inggino. Pakamalang kong kapatad, palakpakan tayo, ingginong sinubling mebye. Meteya at sinubliang mebye, ban kanita isublina ing bietamo. Ing bietamo po may bating, ing tunetamong biye may bating nganyang mi kasalala diada ng poyeba. Dapat niyang dinatang Yesus, siblina ing bietamo. Inya pinita mangening talasal pantaya, sana misublina ing bietamo, nanitang bietamo kanita,
Inyang yedan ang poyeba bayo la pumi kasala alang kasalanan, alang kamatayan. Inyapin, emo Jesus, iyang misublibye na nang biyatam. Kailangan misubli, ala ng upaya kaya ing kasalanan, ala ng upaya kaya ing kamatayan. Para kareng pinandit, mi kasalata mo po at linawot tamo king Diyos, ngeni king pamanyubli ng mebi Jesus, susubli na yung biyatamo, malyali na katamong patawaran, karing kaya katamong kasalanan. At sisyan tamo ingega na ganang agawa tamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikay dinalanda kalakasakitan para kaya kami, Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, ikay mete at sinubling mebye, Kristo pakalulo. Ginong Jesus, sinubli kang mebye at pepaitas kabanwa, ban kanita mamilatan ka para kaya kami, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupaing totoo pakaluluhan na katamo, at king papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana king bie alananga. Gloria in excelsis Deo. Tanggapin mo
o mapamakalulungig pa, kingaldoy iti linupig mo'ing kamatayan, at biklat me kaya kaming pasbul ning biye alanangga, king kapamilataning anak mong bugtong, pagkalubosana king ikaming magmasusi king kapiestaning pangasublin ang mebye, ibayo na kaming lubos ning espiritu mo, ba kaming mga itulid subling miye, king aslag ning biye alang kapupusan. Itihadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyam pong mag-ari kambemo, king kametonganing banal Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Nga nang magsalitang Pedro, baloyo ing mga ngaragol ami palyari, king mabilog ka bansa ning Israel. May gumpisa ka rin Galilea, kay ba't na ning binyag a penaral ng Juan. Baloyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makanano na lang linanyan ding Diyos, king banal Espiritu at king upaya. Uli ning Diyos sa Chuikea, mintaya ka rin sablang lugal, darapat mayap, at pakayap ka rin sablang inalipnan na ning Diablo. Ngeni, ako ang ponting kayabe ko, testigo kami ka rin sablang depat na king mabilog a bansa, rading Hudyo at king Jerusalem mismo, ang king penako reking krus. Dapot king katlungaldo, pepasublyaneng miye ning Diyos at pepakit ne. Eking mabilog a balen, nune kareng mapilan at testigong pinili na makaunak ning Diyos. Ngeni ikami ring testigong deta, kasalo miya king pamangan at king pamaninum kebat ning sinubling mebye. Inutos na, ing manaral kami king balen na, at patutuan karela king ya ing tildwanan ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus, ding sablang propeta, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapanda, king kapamilatanan ning lagyuna, ing kapatawaran daring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Igaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Itamongan po. Igaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. O mga kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagasing lugod na at alangangga, ding may malening Israel, bustan sa biyanda, wagasing lugod na at alangangga. Igaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing upaya na yang mingi tagumpe, king kay katamong pamakilaban karing kasalang. Eko mati, nune mieku, ban ipasyag lang depat ming Ginoo. Igaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil ng bato, ring manalakad bali, yan naman ing linto, peka masalesi, ing Ginoo ya ing makirapat kaniti, at duni makapagmulalang lalawan.
pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin Colosas. Kapatad, may pasubya na kayong bebe kayabe ng Kristo. Inya, kailangan nyo lang pamintuan, detang bagi aatyo ka rin banwa, nung nuya ka rin Kristo, at makaluklukya kimbanda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bagi aatyo ka rin banwa, aliwaring bagi aatyo keti king yato. Huling mete na kayo, at ingbe ang ini at tsuke kayo, makapanpanya king Diyos kang Kristo. Dapat king oras ami pakilala yay Kristo, at iya ingbe yung tune, ikayo man mi pakilala kayong kayabe no, at akarake no, king ligaya no. Ingamano ning Ginoo. O bininyagan kay kayo yang purian, ing ayin ning kay kayong kaligtasan. Ing kordero inabusno ring tupa, at ikristong bukod alang panikasala, sinutno ring palpikasala kang igpana, ing biye ampo ing kamatayan milaban, at ing pamilaban, karaniwan akapupusan. I Kristo ing prinsipi ning biye, meteya naman, may biyayang pasibayo, bang mag-ari kapilanman. Kay kami sabihan mo, O Maria, nano ing ikit mo king dalan, ing mabye tunepin linubde king kutkutan, I Kristo kay bat na may bangon, ikiking bit mong kaligayan. Ding angeles, tilo ka rin patuto, telang pamburol alang laman, karelang tuturo. May bangon ni, Kristong kakong kapanayan, karin Galileo, karin pakitabnuan. I Kristo tuneping balutana, iba't king kamatayan mi bangon niya. O magtagumpe ari, pakalulu ipakit kaya ka misa, bang bayong biye akamtam mi. Amen. I Kristo mi sakripisyo ne para king kekatamong kaligtasan, magmasusi tamong mitmong tula king Ginoo. Ing Ginoo manatili ake kayo. Kekantimurin. Pamamasaging maya pabalita para kong sanwan. Digaya ke kao Ginoo. Kingabak amaranon na ning mumunang aldoning paruminggo, maralumdum pa, mintaya king kutkutan i Maria Magdalena, ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan. Inya milaiya at mintakang Simon Pedro,
at king aliwang alagad a pakamala ng Jesus, nga na karela. Kinware king kutkutan ing Gino at emi balo nung nure binili. Inyalin waliyay Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan. Milayila dapot itang aliwang alagad, milayiyang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub ning kutkutan ikit na ing telang pamburol a makabili ka rin. Dapot eyalinob. Kanita di natangyang katukina is Simon Pedro at taglus-taglus yang linob king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol at ing panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol, nune makakalilwayang makatuklip king metong alugal. Linubya naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang at ikit na at meniwalaya. Era pa aing tinjan kaniteng sasabyanan ning kasulatan, king kailangan niyang subling miye i Jesus. Ing maya pabalita ning Ginoo, kapurian ka o Kristo. Luklo kayo po. Kambeda po ring kayabe kong among Harold, ang poyapong dyan, at kayabera po ring keng Rectoral Council, pupugayan da kayungan pong Happy Easter kaya kayungan. Happy Easter po. Pasibay po palakpakan tayo ang Ginong Sinobling Mebie. Buri ko pong sampulungan ing kakatamong pegaralan ngening malaldog. At lung importanting amano, form, deform, ampo pang transform. Form, deform, ampo pang transform. In form, God, king libro ning Genesis, God created us, He formed us into His own image and likeness. In Diyos, lelangan nakatamo king kayang wangis. Dapat inyang ing diablo atukso na la diada ng poyeba, the devil deformed us. Dapat kalugod na po ni nga pong Ginoo, binyeneng bugtong ng anak, and Jesus came to transform us. O yan po yung pisabihan tamo, ngening peka importanteng diling Domingo, ing pamanyubli ng mebye ng Ginoo. God formed us into His own image and likeness. Kawangis tayo pala yung Diyos. Nano po itang kawangis tayong Diyos? E po keng physical. E di katsura na ni nga pong Ginoo. Amen. Nune, inburi ng sabyanita, into His own image and likeness, nung yung Diyos alayang kamatayan, ing tao kanita alayang kamatayan. Nung yung Diyos alayang kasalanan, ing tao kanita alayang kasalanan. E pumasanteng, we are destined to eternal life. Kawangis tayong Diyos. Alang kasalanan, alang kamatayan. Oneng, dinatangya po'y Satanas. At siyadan ng poyeba, na nung sinabi na ng Diyos, kariyadan ng poyeba, malyari kayong mangan, karing makapadurot at tanaman, bunga daring tanaman, subali mo king libutan. Eya kakanan, stong mengan kayo, mate kayo. Mengan la. Bakit in babawal na ng Diyos? Yapong pengan daw. Dutong at tanaman, bunga na ng tanaman.
kakanan. Ing babawal na ng Diyos, sinubukan nila, ing babawal na, yung penganda. Anyang penganda ito, nanang milyari, may gumpisa na po yung kasalanan, may gumpisa na yung kamatayan. Mila ko itang pamakiwang isda king Diyos. Ing kasalanan, kabayaran king kasalanan, kamatayan. Inyang mi kasalala, o yan, ing demonyo, mig anyo yang ubingan, gepangan na lang. Malapit ang eleksyon, eko po pagapang. O tagalang pagapang kayo. In short, metuksula, mila ko itang pamakiwang isda king Diyos. At mita bilalwal na ning paraiso, inyang mita bilaking luwal na ning paraiso, mi sarayang pasbul ning paraiso. They were separated from God. Ing peka manyaman, dili king biyanan ning tao, yapin po tang kayabiyaming Diyos. At ing peka masakit, dili king biyanan ning tao, yapin po tang mikawani ka king apong Ginoo. Mikawani la king Diyos. May kumpisanong migdusa, may kumpisanong may kasala, may kumpisanong mating tao, may kumpisanong daranoping tao. No may kakasundo kanyan, darakal kabang darakal rin kasalanan, ding tao darakaling pamikasala. Pero kalugod na po ni nga pong Ginoo, nano'y pangako na ning Diyos, ipapangako na yung anak na, tipa ka, maging anyo ka ning tao, maging tao ka. John chapter 1 verse 14, and he became blessed. In amano meging tao ya. In Diyos, he became man, that man might become like Jesus. Nya ngeniti pa yung Diyos, mibait siya. Inyang malapit na yung mga naking Birhen Maria, kakatukla. Alala pong pipaglayunan. Anya pini Jesus, mibait siya king metong akweba, lalabangan. A borrowed cave. Anyang Matea, a borrowed tomb. Anyapin pala, alang pipaglayunan. Anyapin pala, mibili aking lalabangan, datang ngaldo, pakanya. Anyapin ng misa tiyo. Nung kanita po, binawan na laking ing pamangan, pengande ing babawal na, pasibayo tanaman, king pamanipa ng Yesus, gamitan ng dutong pasibayo, at gamitan ing pamangan. God formed us into His own image and likeness, but the devil deformed us by his temptation. And Adam and Eve succumbed to their temptation, and they committed sin. Mikawa nila king Diyos. Dapat ing anak na ning Diyos si Jesus, datang niya. Jesus came to transform us back to the image and likeness of God. Nanong gamitan ng Jesus ngeni, anyang Webi Santo, tinatagni po yung Santa Misa. Take and eat. Take and drink. Inyang Webi Santo, tinatagning Santa Misa. Ing Santa Misa, ene po pigawa, ene inimbento ng Santa Iglesia. It is a command. Mandatum niya, Monday, Thursday, mandatum. Utos. Inutos na yung Santa Misa. Nanong sinabi na, take this. Take this. Tinatag na yung Santa Misa. Kaibat nga na karingalagad na, do this. Karine po tinatag in pamagpari. Tinatag na yung Santa Misa, ang po pa yung pamagpari. Uling, nung
alang pari, alang misa. Amen? Pamangan ngayon ibiyan ng pasibayo. Nung kanita metok sulak yung pamangan, Jesus ibiyaning pamangan kaya katamo. Ding Israelita, dininanong pamangan, mana in the desert, dininanong inuman, kabang at laking ilang papunta laking promised land. Itamong initsyuta ketiking yato, dirina nakatamong pamangan pong inuman, the body and blood of Jesus. Amen. O ito yung Huwebes, kaibat nga na tinatag ni Inos Nobitis. Sinuyuya, migpakumbabaya, he humbled himself because he will be humiliated. Loving service. Nga po? Kaibat na nita ita tinatag ning Santa Misa, o ning kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Tinatag na ning Santa Misa bang kanita itaya po kalingwan. Tinatag niya ing pamagpari, do this in memory of me. Ang popayng loving service. Anyang Biyernes Santo, o ini pulapitan king crucifix, o ining crucifix, akakitsing lamesa, kining Santa Misa, kining krus, ing crucifix. Biyernes Santo, mamusan niyang krus. Nung ilam mi kasalan diya ng poyeba, king tanaman, gamitan ng pasibayong ng Diyos, ing tanaman, mamusan niyang krus, dutong ng krus. At ilang ating metong aledyan, alamat, itakanong tanaman na itanyang mga ladira ng poyeba, karin megumpisay kasalanan, the disobedience of Adam and Eve. Itang krus ng Jesus, sasabienda, alamat siya mo po, karin niya mo naman mekwa, itang krus, adutong. Itang tanaman na ita, penibatanan ng kasalanan, ining dutong ay ni, panibatanin ng biye. Amen. Nya pamangan, binyening pamangan tamong po pang inuman, na nung milyari ka rin, anyang may pakuyak yung krus, may tandus siya, at nano pong linwal, kening katalindikingana, daya ampong danum. Ing danum, iapining binyag, ing daya iapining Santa Misa, Banal Eucharistia, lawenye king tagyang, agagana kayo po niyang yadan, ikinening Diyos magdilidiliya, it is not good for man to be alone. I will give him a suitable partner, pepatuturan niya dan, at kinangwaya keng tagyang. At tatandanan niya po, kasanting na yung kwento, lintoya i Eva, Eva ing babae, the mother of all living creatures. Eva, baligtad me, Ave, i Maria. Uling ing binyag niya, pinpuitang danuming binyag, may binyag tamo bang kanita, matanggap tamo king mother, the church. May bayit siya in church. Our mother is Mary, and the church is our mother too. Uling anyang may binyag tamo, tinggap na katamo, ningindong Santa Iglesia. Anyang metanggap tamo king Santa Iglesia, ngeni pakanan nakatamo, ning kayang anak, king kapamilatan, ning Santa Misa. King Misa, pakamalang kong kapatid. Jesus, tutupin, meging Jesus, Josia, God is a pure spirit, mi katawan niyang tao, he became man, and for Jesus, because of his love for us, is not enough to be a human being. Nanong gawa ng Jesus, maging tinapia pa. Ban kanita tanggapan tayo. Pakana nakatam. Kalupa na iyada ng poyeba metoksula keng pamangan, kakanan ini. O ba't yung binawal na ng Diyos, pengande.
Kabang ini nga na tanggapan niya iti ikongan. O ba't ining babyan ng pamangan, karitak damo rin mamangan? Na nung sinabi ng Jesus, take this, all of you. E na sinabing, take this, only few. Baloy po nung pilalang sisimba kaya katamong Katoliko every Sunday, 10 to 15% na mo rin sisimba. No karila rin 85%. Kabang sinabi ng Jesus, tanggapan niya iti ikongan, karitak nang tatanggap. Nunging pamangan yan, metoksula diada ng poyeba, oy ning panulo ng ene, pamangan niya mo na naman, the body and blood of Jesus. Jesus came to transform us. Balik na katamong yan ikingig pa. Naning misa, katawa ng Kristo, potang makinabang tamo. The body of Christ, Amen. Kay ba't tamong may kinabang, tinggap tayo Jesus. What you become, what you eat, you become what you partake. Potang may kinabang katinggap may Jesus, maging kawangis may Jesus. O yan, ta-transform na katam into the image and likeness of God. Niya po tang sisimba tamo, makinabang tamo. Niya po, ngakupin po tularan tayo, uling ing Diyos, lelangan nakatamo king kayang wangis, o iningini. Kristo, makiwangis tamo kayo. Ngakupin po, panay kong sasabihan, nung aldoldo, almusal, tuyo, pawuktuan, tuyo, apunan, tuyo, maglupa kang tuyo. Naku, man lupang tuyo Tatanggapan tayo Kristo, maglupa tamong Kristo. Kaya pansingan, dinurot siya mo po, babalik na katamong Kristo, kinwangis na ng Diyos. Ninuman po yung may kinabang, we become what we partake. We become what we love. Nung lupa kang kwalta, maging kawangis may kwalta. Nung kaluguran may Kristo, maging kawangis may Kristo, inyapin, Kristiyano tam. O yan po yung mulaganan ng Santa Misa, na sana balang Domingo sisimba tam, mo neng maleldo, mo neng simbambengi, mo neng birthday tam, noon every Sunday, it is not an obligation, it is more than an obligation. Sunday is a commitment. Kailangan balang Domingo sisimbatam, potang sisimbatam mo, sasambatam mo, kingapong Gino. Tunggal ditak, bagya-bagya, makiwangis tam kang Kristo. Potang tinggap may Kristo, you become like Jesus. You will love like Jesus. You will forgive like Jesus. You will be humble like Jesus. You will love and become like Jesus because we were created in the image and likeness of God. Sana balang simbatam kaiba na po ning misa akawangis tani Kristo. And so therefore, what is holiness? What is salvation? Salvation, holiness is to be like Jesus. O yan po yung kabanalan ngene. Kailangan makiwangis tamo kang Jesus. What you eat is what you become. What you love. You become what you love. Kaluguran may Kristo. Nya pinuling kaluguran niya yung asawa, ilawin niyo po kayong may asawa. May mawangis kayo.
Potang muli kayo lawan niya nga sa, may mawangis katangam. Eking itsura, non eking ugali. Uling malwat na kong miyabi, may mawangis na kayo, king ugali. Malwat na kong sisimba, tatanggap kang Kristo, akawangis tayo sana, Kristo. Amen. We are now the Easter people. Sinobliyang mebye, potang tanggapan may Jesus, isublina ing Bietam. Aliwam ing misubling Biena, inyang meteya, he died as a human person, pero niyang sinobliyang mebye, pepakit na yung kayang kadyosan. Anya ni Jesus, he is both God and man. Inyang meteya, dinala niyang kasakitan, meteya, pepakit na yung kayang pangataw. O yan, ing ausandang deng aliwang tao, your God is a stupid God. Yes, Jesus is stupid because He died for our sins. Eda akakit ing lugod na ni nga pong Ginoo, stupid yapin, uling bakit kailangan niyang mati para kaya katam. Maging stupid siya, uling kaluguran na katam. He died while we were still sinners. Masakiting mamamati para karing makasalanan, mas mayaning mati para karing mayag ataw. But Jesus, who is God, did it. He died for you and for me. He died for us all because He loved us so much. Amen. Pamibayo king pangako ning binyag, inya pong may binyag tamo anak tang malati. Ding mekibat para kaya katamo, ilapin ding pengari tamo, ang papareng tegawan. Dapat ngeni balutan, ikay na puwing makibat. Isa kwilya, isa tanas, nung makananon ng sikwil Jesus, kay ba't na nito'y pasyag taming kaya katamong kasalpantayanan, King Diyos, asinobling mebye. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, itamo man, mikot-kot tamo kambe ng Kristo, king binyag, ban kambe na mibangon tamo king panibayong biye. Ngening miganap na ing kapag masusyaning Kwaresma, ibayo talang miyuman ding pangakong miyapse, kanitang mga binyag tamo, inyang sikwil tayo Satanas, at pangako tamong sumuyong tapat kang Kristo, king banal akapulungan Katolika. Ulinita, ikayo po, sa sakwilyo ing kasalanan, baka yung miye king katimawan ding anak ning Diyos, sa sakwilyo ing panamuyot ning dewakan, at paimburisan yu ing pamagari ning kasalanan, sa sakwilye Satanas, ingig paning kasalanan, ampong prinsipe ng karalumduman, ngeni po kay batyang sikwili Satanas, ampoing kayang dapat, ipasyagyo ing kayong kasalpantayanan king Diyos. Ikayo po, sasalpantaya kayo king Diyos, igpanglubos mayupaya, lina lang king banwa, ampon king labwad, sasalpantaya kayo kang Yeso Kristo, anak ng bugtong aginutamo, amibayit kang nuan a Mariang Birhen, may pako king krus, mete at mikutkut, at sinubling mebye, at ngeni makalukluk king wananing Diyos. Opo, sasalpantaya. Sasalpantaya kayo king banal ay Espiritu, king banal a kapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miring katawan, at king biye alanangga. Opo, sasalpantaya po. Ing Diyos ay paning ginutamang Yeso Kristo, pigkalaman na katamong panibayong pangabait,
king danuman po ang king banal Espiritu, at pepatawaran na laring sablata mong kasalanan. Papanatilya na katamo naman sana king katapatan, kang Yesu Kristong ginutamo, manggaman king alanangga. Kaniting aldoning pamanyobli ng may biyeneng ginutamo, pagmasusyan tamo, ingkeya at ingkekatamong bayo, at sinubling may biye-biye. Karimbalang panalangin ng ipagkibat tamo, Ginoo ibayo mo kami, king kekang biye. Ulitan tayo po. O sinubling may biye, Ginoo, katman may maglapo ing kekang iglesia, king malalam akasalpantayanan, king kekang resurrection, ipanalangin may keka o Ginoo. O sinubling mebihe Ginoo, para karing sablang bayong mebinyag, baning bayong biye, tinggap na kingal doning pamanyobling mebihe, manatili sanang susulong karela, at ayag-yag doring aliwa, kaniting bayong biye, ipanalangin mi keka o Ginoo. O sinobling mebiye Ginoo, para karing binang malagad mong simba, at para karetang meka bating na, king dalan papunta king pisamban, iting kapiesta ning pamanyobling mebiye, maging imbitasyon niya sana karelang ibayura, ing kasalpantayanan da, at ibira keka, ipanalangin may keka o Ginoo. O sinubling may biya Ginoo, para karing sablang tawong mayayalipusta, ding daralan kasakitan, pawuli ning kayalan hostisya at ning sakit, bandamdaman mo in panigapurang itimawa, at ibangon mo lang ibat, ting karelang pagsalbat, ipanalangin may keka o Ginoo. O sinubling may biya Ginoo, para karing sablaming tapat amayango na biye,
man makapakirake no sana, king biye at ligaya, pengako mo ka rin sablang maniwala keka, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ngani po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. O sinubling mebye Ginoo, keka ing biye at lugod, migit masikan kesa king kamatayan. Busan mong ing biye mo karing kaladwami, pagdala na king sala, kapatawaran at tula, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Aining Paskwa Puriantaya, Korderong menatbus karing tupa, ni Kristong anandungis sa sala, ni makasalanan kipasinot na. Hallelujah, 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 hallelujah. Biet kamatayan miyas kala, makapagmula lang liwalan na. Linaban para king bebetea, dapat mabiya magari kapilan man. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabihan mo ke kami Maria, nanumong ikit mo kamdalan, pikot-kutan ini mabipa, Ate Kristong maligayang sinubling mi. Hallelujah, 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 hallelujah. Aining Paskwa Puriantaya, Korderong menatbus karing tupa, ni Kristong anandungis sa sala, di makasalanan king ipasinot na. Hallelujah, 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 hallelujah. Diet kamatayan niyas kala, makapagmula lang liwalan na. Linaban para king bebetea, dapat mabiya magari kapilan mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabihan mo ke kami Maria, nanumong nigit mo kamangdalan, pikot-kotan ngeni mabiba, Ate Kristong maligayang sinubling mi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ding anghel ka rin patutuan
Kristong kapang kapanayan mabiyaya, ke kayo muna ne karing Galilea, i Kristo tune pinmabiyaya, hariming matagumpe bakanoloya, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen. Manalangin kayo, kapatid, maiting kakatamang dawon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ang ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugoday pami, iti sanang sakripisyong panibataning bayong biye ampong pagkabiye. Para king banal a kapulungan mo, matula may sanang tanggapan kaya kaming magmasusing mipnong tula, king pangasublinang mebye, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Ing gino mantabiya kaya kayo, itasyularing puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunepin karapat-dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan dakaw. Kapilan man ang pong nukarin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting kayaldawan, amiyayin niya'y Kristo ing Paskwami. Ampat yung tunay kordero, amilalako king kasalanan ing yato, aking pangamatin aking krus, linupig na ing kamatayan mi. At king pangasublinang mebye, siblina naman ing biyemi. Ulinita kambedering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tupnang babiye kapurian keka at ngamingan pupuri. Diyos mayo paya, hipnoy banwa, ating lapat, kang ligaya, Hosana, Hosana, katas-katasan, waling daratan, king lagyuning Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo ing titi pangambun, karetingain mi, ban pabanalan na lang at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning ginoming Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang lubdinaon ing biyena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, dinwang ne ing tinape, karing disipulo na ngana, kuana niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis,
Pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kunan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita, may patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayang ngeni ing misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayanan po ning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipo na kami ngantimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o higpa, ing banal akapulungan mo ang makalaganap king meto yato, at keni inaus mong mitipon kaniting maligayang aldo, ning pangasubli ng mebye, Kristong ginumi, king kayang tutong katawan. Ban miganapya, king lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang pari at diakono, lalong-lalo na di Reverend Harold at Reverend John, ding sablang tapat susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening Nuana Birhen Maria Doning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering Nuana Apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kakabanding panawon, apuriyan ang po nga paligayan da kasana, king kapamilatan ng Kristong anak mo. King kapamilatan kamben ang pong kaya, kagumning banali Espiritu, sablang parangalang pong ligaya keka, o Diyos igpang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod king igpa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Iba
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi. Panking kasaupaning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan mi. Ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kekain ka, Maria, maning kayo payan, ating ligaya manggaman, O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, na pansinan mo ing kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sana kapilanman kaya kayo. King Espiritu ng Kristo, asinubling mebye, ibiyataking metong at metong ing tanda ning kapayapan. Kapayapan po kaya katamongan. Cordero ni Diyos, ikang minalako, king kasalanan ako. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ikang minalako, king kasalanan ako. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ikang minalako, king kasalanan ako. Bimukyan ing kapayapan, bimuing kapayapan. Bimukyan kami ing kapayapan, bimuing kapayapan. Nyoin Cordero ng Diyos, nyoin milalako king kasalanan ing yatu, nuwan lading mayaws king apunan ing Cordero. Ginoo, eke matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkasmiyang amano mo kumayat na ako.
Maria Magdalena, Mangkin ng Jesus kayang laman, Inginu alalayo keni sinubliang mebe aleluya, Inginu alalayo keni sinubliang mebe aleluya, Usaling kayang kalungkutan, Maria nga napinmemuta, kingarting nerong kayong disnan, Jesus ka kuyang panitunan, Inginu alalayo keni sinubliang mebe aleluya, Inginu alalayo keni sinubliang mebe aleluya, mabye pusal daring mete, mabyeya anting sinabi na, at kaya beya hangga, Inginu alalayo keni sinubliang mebe aleluya, Inginu alalayo keni sinubliang mebe aleluya, salita ning Ginoo ayang kayarap na, Raboni naman inagpagna, kingip pa ka rin ko pamunta, ing Ginoo alalayo keni sinubliang mebe aleluya, ing Ginoo alalayo keni sinubliang mebe aleluya. Worthy is the Lamb that was slain to receive honor and glory. Worthy are the ones who believe to receive the goodness of God. Worthy is the Lamb that was slain to receive honor and glory. Worthy is the Lamb to receive the goodness of God. Worthy are you, O Paschal Lamb. Wisdom and strength belong now to you. You lay down your life and died upon the cross. We become a people of hope. Worthy is the Lamb that was slain to receive honor and glory. Worthy is the one who believe to receive the goodness of God. Manalangin tamo. O maganakang igpami, lingusan me kingalang alugod ampong ganakamu, ing banal akapulungan mo,
ban king pamibayo na lu, king kapamilatan daring misteryo ning kaligtasan, abang ay tulira ng kamtan, inligay ning pangasubling miye, itihadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Dakala salamat po kaya kayo, lalo na detang may sakripisyo sinau, may gobra, may nalangin, ban kanita maging matagumpaya at maging magrasya yung maleldo. Dan pong may volunteer kenin, dakala salamat kaya kayo, at nga pong ginoong sinubling mebye, ablasan na kayo. Ing ginuman tabi kaya kayo, idukoy laring buntok yu at manigapuking bendisyon ng Diyos. Bendisyon na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, kaniting solemning pamagmasusiking kaligtasan, at malugod na kayo sanang ilisya king sablang panganib ning pamikasala. Amen. Nganing yabirya na kayong subli king pamangaituliran king biye alananga, king kapamilataning pangasubli ng mebye, ning anak ng bugtong, pagkalub na naman sana kaya kayo, ingablas ning biye alang kapupusan. Amen. Nganing ikwayo lang gimpanan dingaldo ning pamaylasan ng Ginoo, at nganing magmasusi kayong mipnong tula, king piyesta ning kaligtasan, pangaituliran nyo sana, kambe na naman ning saup na, in miras kambering pusong mga pnong tula, ketang kapag masusyan, king alananggang ligaya. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ingig pa, ing anak, at ing banal Espiritu, ing banal Eucharist. Ing misa adaon tane umeta na king lugud at kapayapan. Alleluia, alleluia.